Karbi Anglong Arlo Longli Aron Ahok Pet Pen Chini Pon Pelang Lapen Manghumangram Edlang Pusi Chairman PLR LIPA Kaningje. Baithalangsu Police Arideng Inut Sarkar Pen Kachingki KPLT Finance Secretary Kachingnang. Mohamaya Constituency Shildharampur Pathu Klamalong Hiniang Deng Monisha Timongpi Memorial Football Championship 2017 Aparman ke Pathu Kecheng. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Samidurmi Bepi Nonarjikta Birtang Tonpen Chitini Pai Crazy Arni Anarlo Por Pai Krehini Rachitima Por Malompen Difu Circuit House along Karbi Anglong Arlo Longley Phelang Aron Kachini Ponjia Phan Karbi Anglong Arlo Kedo Sorkari Rongasar Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Protection of Land Rights of Local Indigenous People of Assam Angbong Maikangni Protection of Land Rights of Local Indigenous People of Assam Amai Phuabarim Chief Election Commissioner Harishankar Brahma IAS Pen Kacharipon Amayalong Karbi Anglong ke Inglong Along Rilapen Inglong Aso Khai Tumsi Longri Long Pet Nangchi Ladakh ke Inglong Aso Kalidet Atuma Phan Longli ke Jorpulote Lake Aron Karkanlo Lapen Arona Tengpen Hemkang Samda Chatap Nangchi Labang So Alam Kachingwaya Hut Kyongdung Alam The PLR LIPA Atumpen Karjupon Aputhak Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue IEM Kyongdung Alam The Chatakdun Tekte Nangtum Metang Council Dokok Apita Nangtum Longley Phelang Charaikom Tekte Detloma Laso Teng Bulote Nangtum Ke Kosonlo Kereng Tekpo Lapen Nangtum Karbi Anglong Metang Ajakong Dokok Apita Longley Pata Ave Bulote Mukewangji Akai Ke Kodaklo Ke Dopo Karbi Anglong Autonomous Council Atum Lapu Anle Charaikom Tekte Bulote Nangtum Ke March Planet Mate Sining Ta Phophe Longley Ta Phophe Adim Alongle Dodam Rong Non Pusi Karbi Anglong Autonomous Council Aphan PLR LIPA Abitung Atum Putikang Anpar Takewangji Arni Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Pen Rata Thengno Longle Pata Kopia Thesi Kenang Sotma Bangso Puthak Chirok Togasai Deng Pontha Lapen Koson Pensi Longle Pata Kelong Echimala So Puthak Satami Bidi Thantekang Tinta issue ami olop yat gompolo which is not in homod itu no hoy Tinta issue amar karone yat lageli number 1 yat revenue system olop set no hoy mane amar jene ki homor gode blak state amar gode district wise set system hoy yat oloman olop loophole ase olop confused state of affairs olop confusion ase tekari ki kobole moi ki kobole apni ki kobole itu mane system to olop mane set hone to Autonomous Council is there from 1953 1973 keman koy 1952 par jitu ase amar ei council to itu mane kisuman protocol to mane set hone especially revenue system to mane pata dia system or one pata debolo kene ko debolo ke kak debolo lage ei system to olop eta set hobo lage ami imandin aji amar goti bharat dekh aji 17 বছর হই গল ইন্ডিপেন্ডেন্স হয় কিন্তু আজি লগে ইয়াত অলপমান system to improve hobo lage etu eta number 1 number 2 one major deficiency is that staff board kom here so council jibla bhal korbo khuje kam korbo khuje lack of manpower lack of resources etu mane bahut ekatoglo hindrance ase mane olop barrier hoy Camera person Stefan Teron Penati Strong for Cut News Tifu Non Hedjong Inu Risim Kangtang Ke Ot KPLT Finance Secretary Birton Teron Chepardan Rock Uphan Baithalangsu Police Atum Pen Kenep Kangnang Pon Pusi Baithalangsu Cut News Channel Perang Kepen Birton Ang Pale Birton Teron Chepardan Rock Uphan Karbi Rong Supi Teron Arong Along Pen Baithalangsu Police Atum Pen Kenep Kangnang Pon Police Arideng Kachingnang Check Along Pen Pistol Ebong Long Pon Pusi Pachini Karbi Rong Supi Lapen Kolonga Ha War Malom Aron Repen Tangka Kehang Anparta Nini Ni Thang Aprang Thang Bakbe Heleke Apthap Aputhakta Akoy Klang Hamren Jail Along Bengpon Lo Sitami Puthwat Baithalangsu Police Station Along 123 Karju Pater Tok Asai Padupon 2 Police Atum Ben Karju Pater Tok Pon Ahut Bong Circuit AK series rifle Lapen Helea Mu Kerengta Ahemalong Pen Kelong Pon 2 Pusi Birtalong Karlitang Monisha Timongpi Amen Pen Shildharampur Pathu Klamalong Chitini Phai Kep Arni Kangsam Por Phai Plia Por Pen Kapathu Pangcheng Pon Pusi Dengao Card News Channel Perangke Robin Bepen Birtanang Pale Labangso Kangpu Cheng Kapathu Along Aluhisar Po Aman Pen KLNLF Kong Chunbang Thong Teron Dogmaka Forest East Division Ranger Rachen Rongpi Ajit Sangha
kedamtang Nura Club Kongchun Bang Soron Singh Timung lapen kachapapon aluhiatum chetong dun rinti ajaimek ateng pen Nura Club alama pangjar pondet aphi karlitang Monisha Timung piaphan minit isia poran kachikimo sai dengpon kepathu keceng arni kuliterang Memorial Club lapen Achik Youth Club angbongsi kepathu cepate ponlo labang so keceng siang deng kepathu pon along Achik Youth Club pen Ronald Sangma gol isi lapen arak sangma gol isi thapon si kuliterang Memorial Club atumaphan gol hini pen parem si Ronald Sangma man of the match chapalong pon lapenan parta bangso keceng si kepathu pon along kelang kecaridun abang phu kasa pen bordili teron ajit terang pritom ingti lapen palat ingti atum pen si lang caridun lo non malom so por phan dhina pharman birta mointan pon iksna और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran kedam ta du uta haipo nonjong itung geham bichkim je phansi ji tham bomlo mangi pray to duklo nilita hemgimi kimbomlo sita lahala ben asapta nili mathate athema nili hemalo extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount sd bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lake texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. La si Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotorska@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank, banker to hills people of Assam. Financer, Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Auraleta facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Tifu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanch Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji
Dihenamo Piputot Birtalong Wangtulo. Hanjang so aklamalong non malam under 19 women Karbi Anglong football atima panseke pipon bomlo. Laso along Hanjang Langso Sports Association achun bang rajan rong pi coach lapen kacirabdun modon rong pi atum bang hini pensila so seke piponji. Non laso seke ke en bomahut lake Bichni along ke padopon All Assam Inter-District Under 19 Women Football Championship 2017 along Karbi Anglong atim pen kacipate dunjia tumpusi coach rajan rong pi pen pachini don. Kewang ji citi ni pai krepo arni Karbi Anglong pen barsi ni pai kre troksi arni hadak ke patu along cepate dunji pusi pachini pon. Dipu Donsari kachilenga tawar citi ni pai crazy arni anarlo por pai crazy raminit ingkoy apor malom ONGC atuma motor kachileng bomahud katewara bang apan abib along heliang mukiro ajok arenga hukeso. Citi ni pai crazy arni anarlo por pai crazy ra minute ingkoy apor malom ONGC a motor kewek abang apan heliamu angbib angden along kiro ajok arenga hukeso motor katewar abang po Abdul Qayyum pusi pulis atumpen than pachini pon non amat arenga hukeso abang po apan difu civil hospital along selang pon bom lupusi birtanangle Pinia birta bang kalapon si kangton iglo lang ingbom thakat news channel to me thakme kurbang tu